Dobrodošli u podcast Press Play with King. Ovo je podcast u kojem ćemo predstaviti rad tvrtke King ICT, rad djelatnika, naše partnere, projekte i atmosferu u tvrtki. Što točno radimo, kako se zabavljamo i što naši djelatnici sve čine kako bi bili u korak s vodećim IT tvrtkama u Hrvatskoj. Podcast će biti vezan za široki spektar tema u IT svijetu, koje su pristupačne i onima koji nisu još uvijek vezani za IT, a žele saznati više o fantastičnom svijetu tehnologije. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Press Play with King. Ja sam Ivona Jarčević, a moj današnji gost je Krešimir Plašč, voditelj tima za poslovne mrežne sustave. Krešo, dobrodošao. Hvala i drago mi što ste pozvali u vaš projekt. Hvala ti, Krešo. Nama je isto drago što si pristao biti naš gost. Pa evo, naša današnja tema je hibridni rad i izazove koje on nosi, od naravno prilagodbe do izazova za poslodavce, ali i za radnike. I naravno koji su trendovi kada je u pitanje režim rada. Pa evo, Krešo, prije same današnje teme, molim te da nam kažeš nešto o sebi, tko je Krešimir Plašč, nešto privatno, poslovno, koliko si dugo u Kingu, pa onda krećemo na temu. Pa, kako si rekla u uvodu, ja sam Krešimir Plašč, znači voditelj tima za poslovne mrežne sustave. U Kingu radim već 15 godina, prije toga sam radio u telekom industriji. Otac sam 2 djece, sretno oženjen. Eto, u slobodno vrijeme ništa, čitam stručnu literaturu, to je tamo vozim bicikl i ne znam šta bi još mogao. Sad ćemo mi još kroz podcast. Pitanja može, odlično. Pa evo, za početak, rekao si u odjelu u kojem radiš, pa možeš li malo predstaviti svoj odjel, svoj tim, koliko vas je u timu, koliko je zaposlenika, što je točno vaš opis rada i na kraju krajeva i tvoja uloga u tom timu. Da, pa s obzirom da imamo kratko vrijeme, a mogao bi to opisivati jako dugo, znači nas je u odjelu nekih 25, pa idemo sad sa studentima i bližimo se broju 30. Odjel je sastavljen, znači sastoji se od 3 tima, znači tim za mrežne sustave, poslovne mrežne sustave, za data center sustave i za security. Još pod šefom su, nije odjel, ali odjel nekakve pre-salesa i prodaje unutar samog odjela. Primamo konstantno zadnjih godinu, 2, stalno nam ljudi dolaze, znači širimo se konstantno, sve veći broj. Ono što si pitala šta radimo, tehnologije koje pokrivamo su stvarno u informatici, u mrežnom svijetu skoro sve. Zapravo sve. Od security-a, gdje radimo sa više vendora, wirelessa, data center, dizajna, kolaboracije, security-a, da nešto ne zaboravim, ne bih nabrajao, ali stvarno rješenja su od manjih tvrtki do pokrivamo rješenja možemo napraviti i za stvarno velike, najveće tvrtke u Hrvatskoj. A koja je uloga Krešimira Plašča u svom odjelu? Pa ja kao voditelj imam pod sobom ekipu koja radi na poslovnim mrežnim sustavima, znači to bi bila nekakva realizacija i održavanje mreža kod većih korisnika. Znači za data centre, dizajn i održavanje tu imam drugi tim, ali mi se baziramo znači na mreže. Da, to je WAN mreže, LAN mreže, Wi-Fi i kolaboraciju. To bi bilo onak nekog grupo. Doduše, mi se tu i preklapamo u jednom dijelu, znači neki od mojih dečki znaju raditi i na firewallima, tako da se kad je gusto, ako nas pali, znaju, imamo široko znanje, tako da se i tu pokrivamo. Koliko je ljudi u tvom timu trenutno? Sa mnom je 5 radnika, tako da, evo. Krešo, hvala ti. Pa ajmo mi preći na našu današnju temu, znači hibridni rad. Pa evo, možeš li nam reći, u zadnje vrijeme stalno čujemo pojam hibridni rad.
ali također čujemo i za remote. Pa možeš li nam nekako reći koja je razlika između ta dva pojma? Pa hibridni rad za razliku od remota bi bilo ono povremeno od kuće remote, povremeno si u uredu, s time da taj remote ne mora znači da si kod kuće, to može biti i u autu, i na aerodromu, pa koji put i u avionu, u vlaku, bilo gdje, ali da te nekakav user experience čekate jednaki na PC-u kad si u uredu ili na mobitelu i da su ti dokumenti na kojima radiš sa nekakvim timom za vrijeme realizacije nekog projekta, da su ti dostupni u svakom trenutku. Koja je nekako bila prijelazna točka za hibridni rad u zadnjih nekoliko godina? Pa mi kao IT firma, mi već takve nekakve alate koristimo, taj način rada koristimo već prije, zato što kod nas se dozvoljavalo zbog prirode posla da dio možda radnog dana ili tjedna odradimo ili od kuće ili od samog korisnika. Ma naravno, ali kao htjela sam reći pandemija, nekako to nekako promijenila se u zadnjih nekoliko godina i nekako potaknula da u biti i svi, ne samo i osobe koje rade u IT-u, da imaju mogućnost rada, odnosno koristiti hibridni način rada. A evo, sam si spomenuo da vi već i od prije koristite hibridni rad, pa evo kako ti kao voditelj svog tima možeš reći kako to funkcionira u vašem odjelu? Pa to funkcionira odlično, jer, kako sam rekao, znači, dečki znaju biti na terenu, znaju ili početi raditi već od ranog jutra pa ostane kući, doma, a treba napraviti nekakvu koordinaciju ili brzi sastanak. Pozove se uredno se zadnja praksa, znači zadnjih godinu, dvije je praksa kad šalješ nekakvu pozivnicu za sastanak da se unutra stavlja i link za spajanje na kolaboracijski sustav, gdje onda sudionik koji je eventualno spriječen ili ne može doći ili će zakasniti na sastanak, spaja se u taj sastanak i ne gubi nikakve informacije. Da li svi zaposlenici u vašem odjelu imaju pravo koristiti hibridni način rada? Naravno, zbog prirode posla to im je omogućeno i prije pandemije i nastavilo se dalje, tako da ako neko nije mogućnosti doći na nekakav sastanak ili brzo nekakvu koordinaciju, slobodno se Koristili stvarno ljudi tu priliku da rade ipak i od doma, djelomično od doma, djelomično u uredu? Da. Ovisi o pojedincu i o zahtjevima poslovnim u tom trenutku, ali u principu da. Kako je, kao sam se rekao, već ste to koristili i prije, vjerujem da je ipak u pandemiji to bilo puno drugačije, da su to puno više počelo koristiti, ali kako je nekako ta prilagodba u vašem uredu trajala, odnosno da li je trajala dugo, da li ste se vrlo brzo prilagodili tome, da li je to nešto što ste se vi već navikli, to si mi sad rekao, ali da li je to nekako nešto promijenilo u načinu rada, vaše komunikacije, poslu? Pa ovako, nama je došlo, čak se pokazao zahtjev i prije pandemije za takvim nekakvim alatom, koji smo mi, ono što sam rekao, informatičari, smo prihvatili vrlo brzo. Ono što sam htio reći, nama to nije bilo nekakva muka, ali dolaskom pandemije potražnja za nekakvim tim alatima i povećanjem broja radnika koji rade od kuće, u startu to je bilo od kuće, sad je to prešlo u nekakav hibridni rad, znači bilo jako velika i tu je bilo nekakvih reći dječjih bolesti, ali nespremnosti ljudi, needuciranosti, tehničkih, što realnih, što nerealnih problema, Je li tvoj tim nekako i za ostale zaposlenike u Kingu nekako im omogućio, odnosno pripomogao da lakše rade od doma? Je. Znači, ja sam bio fokalna točka za nekakvu support kod uspostave tih alata i dan danas me još zovu neki koji imaju problem, međutim, to je znatno manje. Sad je više otvaranje akaunta, zatvaranje akaunta i to, ali taj dio smo mi prošli.
kasnije kod naših korisnika koji su nužno morali to preuzeti, tu je bilo problema. Ali to su bili, kažem, sve problemi koji su, ne znam, na primjer, nisu znali podesiti mikrofon na laptopu ili su imali slušalice pa im se mikrofon bio na PC-u, a slušalice su bile, zvučnik je bio na slušalicama. U biti bio je najveći problem, ajme reći, zadatak educirati ljude kako koristiti sve to. Tako je, nekad nisu koristili uopće mikrofon i slušalice i zvučnike, sad su nužno moraju i kameru, da li kamera oštra, pa se malo pomaknu, pa svjetlo, ljudi su iza imali otvoren prozor, pa je i buka izvana bila. Tako da, ali evo i sada, znači nakon koliko se već prošlo 2-3 godine, slobodno mogu reći da se većina korisnika, pogotovo sa kojima ja radim, je bez problema prilagodila tome i svi rade, ako ne rade hibridno, onda mogu sutra ponovno se vratiti kućama. Želiš savjetovati u biti poslodavcima da se ne boje toga? To nikakav problem. Educirati korisnike minimalno, naravno, onaj koji nije nikad to koristio imat će pitanja, ali pitanja su uvijek ista. Znači, i vrlo, vrlo jednostavno je za tak neki alat za koristiti. A mogućnost isto stvarno beskrajno. Krešo, možeš li mi reći koji su nekako benefiti hibridnog rada za zaposlenike, a koje za poslodavce? Pa benefita ima s obje strane. Znači, sa strane zaposlenika fleksibilnost u nekakvom radnom vremenu, možda ne toliko trošenje vremena na prijevoz u samom nekom prijevoznom sredstvu ili put na posao ili do korisnika. Samih troškova, je li tako? I troškovi. Sa strane poslodavca, ne znam, ne mora zakupiti veliki prostor za sve djelatnike. Može otvoriti nekakav hot desking način rada, znači smanjiti broj sjedećih mjesta, time automatski smanjuje i nekakve režije, struja, grijanje, sve ostalo, a posao ne trpi. Znači, iz osobnog iskustva puno više se napravi, jer zna se skakati iz sastanka u sastanak. Znači, još ti jedan nije završio, već te drugi čeka, ili kolega zove da mu nešto remote pomogneš na terenu je, pa usput dok si na sastanku ti možeš odraditi i nekakav posao. Naravno, sve je pitanje koliko si involviran u taj sastanak, ali multitasking je puno veći nego kad si ti na terenu i kad ti moraš otići fizički kod korisnika. Dok ti sjedneš, dok ti se upoznaš, dok sve to krene, izgubi se vrijeme. U zadnje vrijeme izbjegavamo stvarno te fizičke sastanke, ne da ih izbjegavamo iz načina, da me neko bi krivo shvatio, ali puno smo brži, puno smo efikasniji smo, konkretni smo, dokumente dijelimo, znači puno, svi vidimo, znači svi smo u prvoj klupi, nazovimo to tako, znači nismo damo negdje pa možemo i zaspat, ali evo, tako da preferiram taj način rada. Da, mislim da su ipak i zaposlenice, pogotovo govoreći od nas koji smo zaposleni u Kingu, naših kolega, da se stvorilo to zadovoljstvo, nekako veće zadovoljstvo što čovjek kad nekako radi od doma i nekako možda i sretnije, ne troši to vrijeme kao što smo naveli, nekako puno stvari napravi, možda čak i više, efikasnost je nekako veća. Ja gledam i samo od sebe, pogotovo kad radim nešto kreativno, treba mi više mira i puno mi je lakše raditi naravno od doma, ali mislim da to i ti samostalno možeš reći da možda to nije kod svih jednako, kod ljudi koji imaju djecu ili nemaju. Znam da si mi bio spomenuo da si ponekad znao imati, jedini problem je kada su djeca doma pa nemaš svoj neki radni prostor. Da, ja ovako super je to, neki vide u tome, u takvom načinu rada vide prednosti. I ja vidim prednosti naravno, međutim nemam nekakvu adekvatnu prostoriju, radno mjesto gdje bi se mogao napraviti nekakvi mali ured pa da imam vlastiti mir,
nego dijelim veliki dnevni boravak sa obitelji, tako da je teško mi je tu napraviti, ali nije nemoguće, zamoli se ukućane, daj pol sata, sat vremena, malo me pusti ili me nemoj ometati, imam stvarno nekog posla i to funkcionira. Dok neki stvarno preferiraju full time odraditi od kuće i mislim da je to najčešće zbog toga što si rekao manjka prostora, što ljudi možda nemaju, neko ipak naviko imati ured, sve mu je složeno u uredu, svega nekako čeka. Ja sam navikla raditi za kuhinskim stolom, laptop i ok mi je. Ja sam, naravno, bilo bi mi draže da imam neki stol koji je samo za mene neki poslovni prostor, ali žalim se, nekako sam se navikla. Primijetio sam ja da su mlađe generacije i naši mlađi kolege puno otvoreniji radu od kući i tako hibridnom radu, što je za njih normalnije nego za našu, recimo, stariju generaciju. Da, prilagodljivi smo ipak, jer nemamo to tipa 20 godina rada iza sebe ili nešto, na što si čovjek navikao. Tako da može se tu nekako lakše privikne. Da, istina, to je. I šta želiš reći, ili si učinkovitost povećala, smanjila rada nakon što je počelo koristiti se hibridni rad? Ja bih rekao da se u našem slučaju povećala. Povećala se, jer kažem, ne gubiš vrijeme na nekakve puteve u slučaju da koristiš alate za sastanke, daje se djelatniku mogućnost da bira, samim time je i djelatnik zadovoljniji, znači ima veći elan i odradit će možda nešto i u 6, 7 i u 10 na večer, što bi u firmi morao unutar 8 sati. Tako da nek se ne plaše poslodavci. Tu dolazim do sljedećeg pitanja, prosti što te prekidam. Što bi preporučio poslodavcima? Mnogi poslodavci misle kao rad od doma ljudi zabušavaju. Da. Boje se toga, jednostavno postoji taj neki strah. Neću reći za sve grane ali u informatici kod nas, evo, ja ću se osvrnuti na naš dio, znači svako je odgovoran za svoj dio projekta, svako zna šta mu je posao i samim time preuzima odgovornost. Da li radi on od kuće ili dolazi u ured ili stvarno na sastanku kod korisnika, to se ne kontrolira i posao se odradi. Zato što se nisam rekao da neko možda neće zabušavati, ali ako mu se daju konkretni zadaci i ciljevi, rokovi, naravno, realni, onda mislim da svakom kome je u interesu zadržati taj način rada mu je u interesu da i odradi ciljeve u zadanom roku. Tako da ne vidim da bi neko mogu i zabušavati. Znači želiš reći da savjetuješ apsolutno svima, da se jednostavno opreme poslodavci sa dobrim alatima, odnosno dobrom infrastrukturom, kako bi u biti taj rad bio moguć. Pa evo, možeš li nam nekako dati neki primjer ili dati nekako savjet i neke alate koje vi koristite kao odjel, nekako koje ste vi i nekako dali i svojim korisnicima, klijentima za prijedlog što da se koristi, kako da se nekako osiguraju svoje podatke kad rade od doma? Pa ovako, mi smo probali više vrsta tih alata. Kako se zove, trenutno, znači radimo i primijetili smo, odnosno došli smo do zaključka da je najbolje nam je Cisco Webex, koji znači koristimo dok smo čak i u firmi, znači za sastanke unutar nekakvih soba za sastanke, pa se neko izvana treba spojiti kroz Webex board, ili individualni sastanci, znači od kuće ili iz firme kad trebamo 1 na 1 nekakav support napraviti i tako dalje. Znači u takvim alatima se šalju dokumenti, prezentiraju se dokumenti, prezentira se desktop od PC-a, postoji mogućnost spajanja Webex preko mobitela, tableta.
pa čak postoji mogućnost i samo audio poziva sa običnog telefona iz inozemstva ili od bilo kuda sa fiksnog telefona starog, može se spojiti u web konferenciju, tako da mogućnosti su široke, integrirani su još alati. Ono što sam zaboravio reći malo prije, znači neka se poslodavci ne boje i nek ne misle da je to sad ne znam šta komplicirano za implementirati. Da, mislim može da je skuper kao ako je neko manji poslodavac, neko manje znači, firma ili nešto, možda smatraju da to njima nije pristupačno, odnosno za njih ili može znači, preskupo. Tako je, postoji trial licence, postoji period koji može iskoristiti za provjeru da li mu je to taj alat u redu. Neka proba, jel? Kao probni neki period, tako je, znači licence konkretno kod toga alata se plaćaju pojedinačno, znači nema paketa da se mora uzeti 100, 200, 500 komada, znači firma, evo, mi smo znali prodati od 3-4 licence najmanje, pa do sustava od 400-500 licence. Dakle, sve ovisi o potrebama, o veličini poslodavca, ali ono što sam primijetio zadnjih 2 godine, da i oni koji su uzeli par licenci, da ide proširenje svake godine, daj još, daj treba mi još, jer zapravo i ostali djelatnici vide prednost i možda i ostali sektori unutar kompanije ili nekakvi timovi vide, aha, pa gledaj, oni koriste, puno su efikasniji, pa brže, ne gube vrijeme, pa takve alate i oni počnu koristiti. U biti vi to preporučite naravno implementirate svojim korisnicima, tako da, a i kažem oni koji nisu, bi im htjeo svakako i preporučiti da se raspitaju o tome, odnosno njihovim cisco alatima, ako bi htjeli naravno koristiti za svoje kompanije. Pa evo, kako već hibridni rad je postao nekako kao novo normalno, već zadnjih par godina, zadnje 2-3 godine, pa možeš li nam ispričati neku anegdotu tijekom svog hibridnog načina rada, dok si koristio, dok si nekako najviše bio od doma, pa evo da podijelimo s našim gledateljima, slušateljima. Pa ovako, znači bilo je više anegdota, ali recimo jedna od interesantnih stvari koje smo na samom početku onog lockdowna dok smo kretali sa tim alatima, upotrebom alata intenzivnije, smo koristili čak i u slobodno vrijeme, s obzirom da sam bio veliki lockdown i nismo se nalazili u uredu, čak onda smo se znali smo se dogovoriti za nekakav sastanak na večer u 8-9 sati, pa smo svi iz odjela se našli na toj virtualnoj sobi i pili smo piće, nekako svako svoje nešto donio i prokušali smo nadomjestiti taj nekakav manjak socijalnog druženja preko tih alata. Znači i privatno smo koristili. Hvala ti, da, ja se osjećam, mogu reći sama za primjer da evo, kako bi imala sastanak online od doma, bi mi često i pas došao u kadar, ali ljudi su najčešće ili neki naši partneri ne bi ljutili na to, zapravo bi im bilo i simpatično. Tako da svi se prilagođavamo tome, to je postalo apsolutno skroz normalno, tako da mislim da se niko više ne bi trebao ni poslodavci, a ni zaposlenici bojati toga. Pa evo Krešo, došli smo do kraja našeg podcasta, pa možeš li nam reći nešto za kraj, odnosno koji je nekako način rada za tebe najbolji? Pa ono što sam već i rekao, znači s obzirom da nemam nekako adekvatni prostor, preferiram ured, ali ne uvijek, naravno. Što ne znači da nećeš i dalje koristiti to, da ćeš i ponekad ostati od doma. Ne, tako je, znači ostajem ja i od kuće, ali volim doći u ured. Ipak sam kako si rekla, starija generacija i mi volimo ipak se možda i družiti, popiti kavu tu, popričati sa kolegama i imamo nekakav taj osjećaj da smo možda i efikasniji tu. Međutim, novije generacije, mlađe generacije definitivno rade kuće. Tako da ja kombiniram, ali kombiniram rad iz
firme sa kolaboracijskim alatima. Znači, jedno i drugo ide zajedno, tako da nije... Ja moram priznati da mi je iskreno draži ovaj rad od doma. Naravno, svi ga kombiniramo, koristimo također i rad u uredu smo djelomično i djelomično smo od doma, ali evo, ne mogu reći da ne preferiram, nekako mislim da sam učinkovitija i da mi je iskreno draže ostati od doma, ali naravno ipak fali ta neka socijalizacija, naravno, tako da i ponekad doći u ured, popit kavu s kolegom stvarno puno znači, malo popričat i sretan si zbog toga. Krešo, mi smo došli do kraja našeg podcasta, ja bih se htjela zahvaliti što si pristao biti naš gost. Također, evo, nadamo se i pozdravit ćemo naše i gledatelje i slušatelje. Možda ćeš nam se uskoro i vratiti s nekom novom temom. Pa evo, pozdrav svim našim slušateljima i gledateljima. Vidimo se uskoro s nekom novom epizodom i nekom novom temom. Pozdrav!